Abashayeli bemchova salibonani bagadi bemchova singamapholisa eZimbabwe Republic Police. Namhlanje indaba esihamba ngayo indaba yezingozi zezimota ezenzakalayo abantu becrossa umgwaqo befake ama-earphones endlebeni. Abanye bafika ama-headphones, abanye ama-airpods, abanye ama-earphones. Lokhu kwenza ukuthi umuntu abe distracted. Awusalaleli ihuta yemoto, awusalaleli abantu abakukhuzayo ukuthi hey isuke emgwaqweni, usulalele indaba ozizwayo endlebeni. Ezinye ngezimnandi, ezinye ngezethusayo. Abanye bakrossa umgwaqo befona. I-attention yakho yonke isisefonini, ayisekho ezimoteni. Imigwaqo yethu ilamagodi avulwe lizulu. Ekugcineni kwakho konke ama-drivers abe sebalekela amagodi ayelenda phezu kwakho, wena wakhona awuzwa sokuthi kusekule moto eceleni kwakho. Why? Because your attention isisefonini. Lanyakenye ngo-2025 silivela abantu abangu-77 abafileyo. 77 were killed, obulawayo kuphela ngenxa yengozi zezimota befake ama-earphones. Abangu-126 bahambe balimala bagijinyiselwa empilo kumbe e-UPH lasesibhedlela around Bulawayo ngenxa yama-earphones, ngenxa yokufona. La ngamanye izindaba zama-pedestrians kuphela abahamba babe distracted. Why? Because i-attention yakho ayikho ekukrosseni umgwaqo, kodwa i-attention yabo isesemafonini. So I encourage you fellow brethren ukuthi asingakrossini imigwaqo silama-earphones endlebeni. Nxa ufuna ukufona, mana ufone uqede ubusuyakrossa umgwaqo. If you are listening to whatever you are listening to kuma-headphones akho, nxa usuyakrossa umgwaqo, khipha i-attention yakho yonke ibe semgwaqweni, ukross umgwaqo, then you continue with your business. Kuba buhlungu kakhulu ukuthi abantu silahlekelwe ngabantu abangu-77, abanye ngoba babezimuli, abanye ngabantwana, abanye izihlobo zethu. Ekugcineni kwakho konke sikhala sonke njengobulawayo. Nxa silahlekelwe sonke njengobulawayo. Amafoni kasisize, amafoni angasibulali. Ngiyabonga.